Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di video kali ini, teman-teman. Kita akan mencari mainan, teman-teman, di kebun pisang nih, di bawah kebun pisang, teman-teman. Oke, kita tidak berlama-lama lagi nih. Kita lihat keseruannya, teman-teman. Oke. Wow, teman-teman, ada topeng ondel-ondel, teman. Waduh, bagus banget nih, warnanya putih. Kita simpan dulu, teman-teman, sini ya. Di sini juga ada boboiboynya, teman-teman. Wow, ada boboiboy, teman-teman. Oke, kita simpan di sini ya. Kita cari lagi, teman-teman, di sini, teman-teman. Sini. Wow, ada popit, teman-teman. Popit jantung hati. Sama apa ini, T-Rex, teman-teman. Oke, kita simpan ya. Wow, teman-teman. Ada bebek, teman-teman. Lagi nelur, teman-teman. Wow, telurnya ada 3. 1, 2, 3. Kita pindahin dulu, teman-teman. Kita satukan dulu ya. Aduh, banget. Aduh, kita simpan di sini, teman-teman. Oke, kita cari lagi, teman-teman. Kita lihat ke atas, teman-teman. Wow, ada ondel-ondel, teman-teman. Warna merah sama gantung, teman-teman. Cakepnya. Kita lihat lagi ke atasnya, teman-teman. Wow, ada pocong, teman-teman. Ondel-ondel pocong. Wow, kita satukan, teman-teman, di sini ya. Oke, kita cari lagi, teman-teman. Kita cari lagi di atas pohon pisang, teman-teman. Kita cari lagi sini. Kita lihat ke atas. Wow, ada Upin Ipin, teman-teman. Oh, di atas pisang kita ambil, teman-teman. Wow, ada di atas pisang Upin Ipin, teman-teman. Turun, Pin, ya, takut jatuh. Nah, kita simpan lagi di sini. Wow, sudah banyak, teman-teman. Kita cari lagi. Ya, teman-teman, rupanya sudah tidak ada lagi. Kita cukupkan saja pencarian kita di video kali ini. Kita sambung lagi di video berikutnya, teman-teman ya. Wassalam.